Pozdrav poštovani pratioci YouTube kanala Infomedia Balkan, dragi prijatelji. Evo nas u nastavku video serijala Država u okovima mafije. Govorimo o priči kako su građanima Republike Srpske oduzeta osnovna ljudska prava. Ovo je prvi dio te priče, a nakon nje slijedit će nastavak. Ja sam Stojadin Knežević, a ponovo ćemo biti zajedno u narednih 10-15 minuta. Ovo je tekst koji je objavljen negdje u mjesecu aprilu 2017. godine, a trenutno je ažurirana priča koja je prilagođena ovom vremenu, obzirom da je od 2017. godine do danas proteklo već 4-5 godina i došlo je i do nekih promjena, iako se na našim prostorima promjene praktično i ne osjećaju i vrlo rijetko se događaju. Ovo je tekst o tome kako su građani Republike Srpske obespravljeni, ali ne samo građani Republike Srpske, nego i Federacije Bosne i Hercegovine, ali i svih ostalih banana državica na Balkanu. Kako su im uzete sloboda i osnovna ljudska prava. Priča je znači u dva dijela. Glavni junaci su policijski službenici i entitetsko pravosuđe koji zbog straha od vlasnika države, odnosno entiteta, ne smiju da se bave krupnim kriminalom, a kome je opet potpuno pošlo za rukom da opustoši državu, njene narode i građane, te da u privatne džepove nekoliko desetina porodica prebaci gotovo svo opljačkano bogatstvo u Bosni i Hercegovini, a tako nešto slično se događa i u svim ostalim balkanskim nazovi državicama. Zato se policijski službenici i entitetsko pravosuđe u Republici Srpskoj iživljavaju nad osiromašenim narodima i građanima, a oduzeli su im i neka osnovna ljudska prava i to popriličan broj, samo da bi fingirali funkcionisanje nazovi države i demonstrirali potrebu svog postojanja, pokušavajući i na taj način opravdati enormna, redovna, novčana, budžetska primanja za nerad i dijeljenje nepravde osiromašenim, sopstvenim i narodima i građanima. Kakva nam je policija? Da bi se jedna država borila sa kriminalom od nastanka prvih država pa do danas, jedan od glavnih aparata za tu borbu je aparat represije ili aparat sile. Ovaj aparat u najvećem dijelu čine policijske snage, kako one u uniformi, tako i one u civilu. Pozabavimo se prvo uniformisanom policijom koja čini najveći dio policijskog aparata. Ko čini ovu grupu državnih službenika? Prvi u toj grupi je policajac, koji bi trebao biti naš komšija, opšte popularna ličnost iz ove oblasti je poznati engleski ili britanski Bobby. To je policajac koji je simbol pravog policajca. Radi se o licima, barem kada smo mi u pitanju, koja su završila srednje obrazovanje sa 4-godišnjim ili 3-godišnjim trajanjem, koji su posle 6-mjesečnog kursa u policijskoj školi postali policajci. Njihov princip školovanja skoro isti kao u mega popularnoj hit komediji Policijska akademija, koja je krajem 80-ih godina snimljena u Sjedinjenim Američkim Državama. Sad, da li je 6-mjesečno školovanje nekog ko je završio za bravara, kuvara, električara dovoljno da nam dijeli pravdu, stvarno je vrlo važno, ali i vrlo teško pitanje. Ali tom svom službeniku je država dala uniformu i on odlučuje u nekom trenutku o našoj sudbini. Njemu se vjeruje, njemu država vjeruje. Već u nekoliko navrata posljednjih 10 godina su usvajane izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, ali takvih izmjena je bilo u cijelom balkanskom regionu, kojim su drastično povećavane kazne za saobraćajne prekršaje.
Država je odlučila da se odlučnije bori sa problemima u saobraćaju, jer svake godine ima veliki broj poginulih na putevima i u Bosni i Hercegovini, ali i u cijelom regionu. Nažalost, tim mjerama se ništa nije postiglo, zato što su oni koji najviše i najčešće krše saobraćajne propise zaštićeni. Odnosno, nad njima se ne smiju sprovoditi zakoni, to jest zakoni za njih ne važe i upravo se zbog toga godinama vrtimo u krug. Zakoni su sve strožiji, a broj poginulih i nastradalih u saobraćaju se ne smanjuje. Vratit ćemo se onom našem policajcu kome država vjeruje. Sad tu na snagu stupa izvršenje tih novih zakonskih odredbi. Recimo na putevima u Republici Srpskoj gotovo nigdje ne postoji znak koji označava da prolazite kroz naseljeno mjesto. To je poseban znak koji stoji pored znaka kojim je označeno da prolazite kroz neko konkretno mjesto, selo ili slično. Postojanje ovog znaka predviđeno je samim zakonom, ali se ništa vezano za taj znak i njegovo postavljanje ne događa, te se time ugrožava provođenje zakona. Međutim, zato su trenutnim stanjem svi vozači u nemilosti našeg već pomenutog policajca kursiste, koji treba da donese odluku i odluči da li ste, ukoliko se vozite recimo magistralnim putem, prekoračili brzinu kretanja, jer pored puta postoji znak da prolazite kraj ili kroz neko mjesto, ali da li je to naseljeno mjesto ili nije, odlučit će upravo on, kursista. A od njegovog tumačenja vam zavisi hoćete li platiti minimalno propisanu kaznu za ovu vrstu prekršaja koja iznosi, zamislite, 400 konvertibilnih maraka, što je pola prosječnog ličnog dohotka u Bosni i Hercegovini. Sad zamislite sada da je kazna za takav prekršaj u recimo Švajcarskoj 2800 evra, što je pola njihovog prosječnog ličnog dohotka. Ovo poređenje govori o potpunoj otuđenosti elita, prije svega političkih, od običnog puka, od običnog naroda koji živi u Bosni i Hercegovini. U zemljama Evropske unije radari su postavljeni na lokacijama koje su označene sa radarska kontrola i time vas dodatno upozoravaju da poštujete saobraćajne znakove i propise. Naš policajac kursista radar u pravilu postavlja na skrivenom mjestu gdje nema oznake radarska kontrola. Obično na nekom skrovitom mjestu na putu gdje najčešće nema ni uslova za normalno zaustavljanje kojim se ne bi ugrožavala bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju. I tada nastupa naš policajac kursista koji se ponaša kao junak iz jednog od tekstova čuvenog ex-jugoslovenskog pisca Branka Ćopića, koji je policajce uporedio sa državnim razbojnikom. Evo ga, ide policajac, državni razbojnik, kaže Branko Ćopić, i saopštava vam da ste tu ili na nekom dijelu puta prekoračili brzinu. Vi niste vidjeli znak o ograničenju brzine jer ga nema i nastaje obično rasprava. Problem je što naš policajac kursista ne učini to što učini svaki policajac u zemljama Europske unije, te vam uruči fotografiju vašeg vozila na kojoj je snimljena vaša brzina, nego vas ubjeđuje da je to brzina kad je on zaustavio radar i utvrdio vašu brzinu. A možda je tom brzinom neko prošao prije 3-4 minuta, ali nije zaustavljen. Posljednjih mjesec dana širom Republike Srpske postavljeni su mnogobrojni radari kupljeni kreditnim sredstvima koji će vraćati narod, a samo sa jednim ciljem da se oni na koje se zakoni odnose, znači upravo taj obični narod koji će te kredite vraćati, drže pod potpunom kontrolom i da se ukoliko prave i najmanji prekršaj državne kase dodatno pune njihovim novcem kojim elita na koju se ne odnose zakoni upravlja kao svojim privatnim parama. Druga vrsta policajaca su oni sa zvanjem policijskog inspektora. Oni su nekad u uniformi, nekad u civilu. Njihovo obrazovanje je tek posebna priča. Dio njih ima posebnu visoku školu unutrašnjih poslova sa zvanjem diplomirani pravnik unutrašnjih poslova. Ta škola je prije nekoliko godina iz više škole unutrašnjih poslova preimenovana u fakultet. Međutim, veći broj policajaca u civilu je završio neki drugi fakultet, najčešće prosvjetnog smjera.
sa kratkim policijskim kursom, odnosno edukacijom od nekoliko mjeseci. Najnormalnije bi bilo da se za policijske inspektore primaju oni koji su završili pravni fakultet, ali ih u policiji ima svega nekoliko postotaka, iako u Republici Srpskoj ima veliki broj pravnih fakulteta, a samo recimo u Bijeljini se pravo izučava na 5 različitih lokacija u 5 različitih visokoškolskih institucija. Zašto diplomirani pravnici? Na pravnim fakultetima se izučava primjena zakona, kako krivičnog, procesnog i materijalnog, tako i drugih zakona, dok je pomenuti policijski fakultet više poluvojna obrazovna institucija. Zašto je obrazovanje bitno kod policajca? Zato što se u policiji najčešće postupa po depešama, a to su akti kojima viši policijski ili drugi izvršni organ propisuje neko postupanje, često suprotno i samim zakonima. Tako je kod nas uobičajeno da policijski službenik restriktivno primjenjujući neki od zakona, a postupajući po nekoj depeši, liši građanina slobode. Često bez ikakvog osnova, iako je ljudska sloboda jedno od osnovnih ljudskih prava. Posljednjih 2-3 godine smo vidjeli i svjedoci smo koliko se policija Republike Srpske i kako obračunava nemilice, često bez ikakvog osnova i hapsi članove grupe Pravda za Davida u Banja Luci koji insistiraju na tome da se uhapse ubice, naručioci i pomagači u ubistvu Davida Dragičevića, od kojih su neki najvjerovatnije i pripadnici policije, ali često se hapse i politički protivnici stranaka na vlasti. Posebna je priča kada ste bilo kojem policijskom službeniku sumnjivi vezano za neko krivično djelo, te tu nastaje baš problem. Naime, policijski službenici svjesni svog značaja, a to je da im se sve što napišu vjeruje po zakonu, to svoje pravo često zloupotrebljavaju od namještanja izjava svjedoka, posebno kada žele da prikriju pravog izvršioca krivičnog djela ili jednostavno da iz nekog razloga pomognu izvršiocu krivičnog djela. Zašto to rade i zašto to mogu? Zato što dalji tok krivičnog postupka ne utiče na njihovu karijeru. Policijski službenik je svoj posao završio dostavljanjem izvještaja tužilaštvu, a svejedno je kakav je taj izvještaj, dobar ili loš, istinit ili lažan. Dok recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, na primjer, status policijskog službenika zavisi od toga kako će njegov izvještaj zajedno sa dokazima proći uz optužnicu prvo na istražnoj poroti, pa posle na samom suđenju. Istražna porota je takav institut kontrole rada policije i tužilaštva koga čine 24 građanina koje saziva sud, a kojima tužilac prezentuje dokaze prikupljene u toku istrage. Pa kada se istražna porota uvjeri da su dokaze koji su pred njom prezentovani ozbiljni, tek onda se potvrđuje optužnica. Ukoliko se ne potvrdi optužnica, navodi dostavljeni istražnoj poroti, postupak se završava i nema prikupljanja dodatnih dokaza. Nasuprot takve prakse u Sjedinjenim Američkim Državama, u Bosni i Hercegovini optužnicu potvrđuje sudija za prethodno saslušanje, koji često zbog prezauzetosti velikim brojem predmeta ne stigne ni da pročita dokaze, nego po inerciji potvrđuje optužnicu. Zato u Bosni i Hercegovini u sudskoj praksi ima veoma mali procenat nepotvrđenih optužnica. Policijski službenici se ne tretiraju kao državni službenici sa karijerom, karijerni kao u diplomatiji, nego im je status nesiguran, pogotovo onima koji obavljaju poslove na šefovskim pozicijama i koje tretiraju kao potrošnu robu, jer svaka promjena, recimo ministra policije ili direktora policije, znači potpunu promjenu šefovske strukture. Tako i da neko ko je uspješno obavljao posao načelnika, recimo nekog odjeljenja, promjenom policijskog šefa biva bez ikakvog osnova smijenjen, jer nema povjerenje novog šefa. Dakle, u policiji nema jasnog kriterijuma za napredovanje ili smjenjivanje. Šefovska policijska struktura se posmatra kao menadžerski aparat, a ne kao zanatska organizacija, gdje najiskusniji inspektori rade najsloženije poslove, tako da se u trenutnoj policijskoj praksi vrlo lako može biti degradiran bez obzira na lični kvalitet i sposobnost,
uz opravdanje da se policijski službenik ne uklapa u novi koncept rada. Kada se u ovakvu policijsku organizaciju uplete politika jer želi preko svojih kadrova da štiti određena lica, pojave, procese, onda nema šanse za borbu protiv kriminala, nego se sve svodi na otaljavanje tekućih poslova kao što su krađe, tuče, saobraćajne nezgode i slično. Bio je ovo prvi dio priče o tome kako su građani Republike Srpske izgubili osnovna ljudska prava. Vrlo brzo ćemo se vidjeti u nastavku ove priče. Ja sam Stojadin Knežević, a ovo je Infomedia Balkan. Ostanite sa nama i zapratite nas. Do gledanja.